Dear Mr. Longley. Nagyagak itinatnatan kan prutas, Jinky, anak ko. Agyaman ak unay, ta nakalagip kayo, nanang. Di karngay. Adda na panan na, nanang. Kat, kumusta mo tan, di pa nagdenayo adwa. Nasaya at latnamot, nanang. Kaagulbud ka pa'y laang ngamin. Ni, sa anak nga agul-ulbud, nanang. Di nak maulbudan tamok tipudnaw. At dati nang idanon kanyak. No apay ngamin ang nagpasikog ka pa'y laang kankwana. Kat linoko na kalangaruden ide. Nanang, nagkid daw ni Carl iti pamakawan kanya. Uray ba min ano pa'y agkid daw iti pamakawan. No awan ti panagbalbaliw na. Awan mutlat serbina, anak ko. Nasabat ko ni nanang mo di tadalan itay. Kinasaritam ka di. Kasano ko makakasarita? Kat dinakmat pagan ano. Dito'y pag-abaangan tayo ka, di tinagapuan na. Uwan, Anya man ang timbagbaganakan ka. awan mo't kiti. Ama ano sinabidungan naman ang tipanunot mo. Saan? Nangyaglaang iti prutas ken nateng. Ken imay na sinarungkaran ti apo na. At dalakit di sa bali agagara na day kay. Ni, anyangay ko man bilang. Sigurado nga daman ang dakas nga insawsawang na may papankanyak. Negatibo launay mo ti panagpampanunot mo, Carl. Wala, taamok anapudot ti dara ni nanang mo kanyak. Mapanak iti ayan mo ita, pare Andy. Ang mga nuguranak ni Jinky, pare. Apay kumagurahan na ka, kat agsat talang met. May salayang abote. Adakan ka na ita. Ang pangasim agpakada ka kumakan ni bakat mo. Hawan ka di, mala, urayan nak dita. Di ka pumampanaw. Bye. Siyat manan. Ni, anda ka matgayam dita. Itay pa'y Di nakita. Taarak mo't ngamin ti adda di ta utak mo. Ni, saan mo ta? Ni pare Andy tinagayab. Pag gusto lang, tapnawan ni bagana kanyak. Agulbud ka pa'y laang amin. Kat nangag ko tinagsaritaan nyo. Ay, kwa, basta. Mapanak iti ayan tigayam ko ita. Among nga agurigor ti putot mo. Ay pangasim di nakman ang lapdan si Kajinki. Laglagi pam, asaan ta pa nagkalaysa. Ay, ipilit mo man ngaminan ti kayat mo. Mabiit man laang manong Andy. Anyat ibagam. Adda ka din ni Carl iti ayan nyo? Awan mat. Madamati siyat mi. Tibaga na kanyak at nagpakada kanukon ka. Ha? Ay, talaga aday chay alalaki. Awan denggen na asa. Saan ka di nagpakada, dayjay? Saan ko apinalubusan? Ngam impilit na tinapan. Ay, nukas tagayam. Inulbudan nakmanen. Imbaon nakpay agumatang iti pulutan mi. Numaibos ti arak nga ininuman nyo, pagawidem ton manong, aggurigor ngamin ti putot na. Jinky! Jinky! Adda ka kaday! Adaak dito ay Nana Lolit. Sumrag kayo latan. Ni, anya ti gagara yun, Nana. Ay, umay kayo man padigwan. Sobra nga men ti inlutok. Di mi ka ba ulan nga ibusan? Ay na, agyaman ak unay, Nana. Ala, agtugaw kayo pa, Wan gayam, sa dinaw tinapanan ni Carl. Limabas ije balay itay. Kat adamat imot na nga arak. As usual, Nana. Adamanin iti ayan tigayim na. Ay, iti panagin inom na mutan ti ipang pangruna na. Day tangarod ti pakaasarak, Nana. Amo na nga aggurigor ti putot na. Ngam impilit na latta tinapan. Manong aminan ti bayadakken ka, Lorraine, ading ko. 150 lang manang Jinky. Agyaman ak unay ta in-deliver mo dito'y balay ti order ko. Tamok asaan ka makaruar manang. Mayat ka di mo ilaang day ti a lotion? Effective ka di? Manang, kastamat lang ti usaran. Ay na, sapay la kumaata effective tumot kanya. Sigurado day ta manang. Ayun gayam, itad kun ti bayad ko, amang numalipata. 150, saan ka di? Manang, 150 lang. Ay na, pasensya ka na. Awan maitid ko atipkan ka.
Okay lang kanyak manang. Adamat lang in-deliver ko nga order ti karuba yo. Iso nga inggidan ko nga in-deliver ti order mo. Anya man nanti may imbaga ni Lorraine. Inyag na lang ti order ko a lotion. Anyat ko na? Nag-order ka iti lotion? Wan, Oho, nagadulakit din nga mom. saan mat siguro adakas no ag lotion nakmat? Sayang lang ti kwarta. Uray idigos mo pa iday ta lotion. Awanan ti agbaliw kan ka. Aklo nam nga mina nakasta lang ti pagpatinggaan ti kinapintas mo. Una yan, nagsakit mo ti kasta pa nagsasaom kanya. Wana, ta desperada ka launay apo mo daw. Di mo kit di pamaysa ti atensyon mo iti anak ta. Dakas ka di ayat ti ag lotion no addan anak ta. Nagadulakit din nga magbagam. Aywan gayam, sang kadamag ni nanang no kaano ti kalay sata. Nasurok ang makatawanan nga agdenden nata. Saan ka di ati nagsaritaan ta? Kat agkalay sata kalpasan ti makatawan? Amo matngawan ornong ta. Day takit din kalay sa ti adda iti utak mo. Makatawan man ang tinapalabas. Anya ti plano yu aya. Plano? Kaano nga ang kasar kayo? Ay, day tangarod ti parikot nanang. No kasta awan gayam ti kalay sa mapasamak itaatawan. Awan budget mi nanang. No awan budget yaw, di uray simple laang akalay sa. Saan akayat ni Carl nanang? Iti anya aga po ka na. Diyak amo Di namot ibaga no apay. Awan kwarta kunana ka na yun. Ay, tay kunak nga rudan. Uray simple laang, mabalinan. Kasaritak do ni Carl nanang, noan niya ti ibagana. Salsaludsudan manen ni nanang no kaano nga agkasarta. Kasarla ka na yun ti sangkay bagam mo. Takalpasan ti makatawan ti saritaan ta idi, ngam saan mo't ang matungtungpal. Awan nga rod ti kwarta. No ipilit ni nanang mo agkasarta, iso nga rod ti aggastos. Anya, Wana, tapno addaganas na asumanao. uray simple laktan Diyak kaya ti kasta. Anya, Nabambanogak jingke. Iso asaan ko maaday takasar ti sangkay bagam. Makauma kamat. Ammum lang aruden nga awan urnong ta. sa dino manen ti papanam, apayakas ta ti badom. Itayan ni Andy agayem ko. Manen, ijay laa ka na yun ti papanam. Takas ka di. Makadlawa ko na. Anya ti aramidin nyo ijay ayang. Kailiw ko lang ti gayem ko. Sa anak amamati, at dalakit di sa bali ang makagapo. Mangrugi ka manen ako na akon. Iso man amin ang kan ka. Adda ka di ilimlimid mo kanyak Panunutem no anya ti kayat mo a panunutan. Basta siya, nadalos ti konsensyak. Ala, aglisi ka iti pagnaak. Diyak maawatan no apayakas ta kamatan kanyak, Carl. Saan ka matakasta sigod? Di nakman drama na kasta. Day. Anya ti papaspasama itoy. Pa anak na higpig sa ti sa uyaw. Kat no saan mo ta makauawat day ta ajingki, nana? Ay, rumor ka siguro manin anya. Ay, pauna yan si kasta, Carl. Iso akasta. Aga pa kayo akanayo unta kasta. Ti aramid mo. Anya ti masapol mo, ading ko. Ni Carl manong andi, sukunag ko ma. Sapain tugot mo ti ubing. Kapilitan amanong Naa. Anya ti aramidan nyo ditoy, Jinky? agawid tayon. Sino tinangibagaken ka? Asurutin nak ditoy. Pasensya kan iti na isawang ko itay. Ala, agawid kayon pare. Intun maminsan tumanen. Saan pare? Siyak ti boss. Nuan niya ti kayat ko, iso ti aramida. Sana bale? Tasaan kami pa'y anagkalay sa iti dayta babae. Panunutom ti putot mo pare. Saan ama iparbang ti kastang aramid ti may sanga ama? Anya ti parikot mo aya. Diyak amunoan niya ti rumbang nga aramidak, nana. Awan ka di manan ni Carl di tabalayaw? Adda, nana. Nagawid idirabi Ngam ti cellphone na ti ayan ti atensyon na. Anya? Panagkunak kat adda babae day jay, nana. Kasanumot ana ibagam ti kasta balasang ko.
Dayta ti mariknak nana. At da ilimlimod ni Carl kanyak. Kamali ti desisyon ko anak idanakan ko na. Nariga ti agsasao, no awan ebidensya ang balasang kaw. Agimbistiga ak nana. Amwak ti pudno. Saan amabalin atong palbiag akastoy ti mapaspasamak? Imbati ni Carl ti cellphone na. Tiyansak day tuyan tapno maamwak ti pudno. Apay nga sabali mo ti password na. Jinky, nakita mo ti cellphone ko? Ne, nga dakan ka ti cellphone ko, ha? Kwa, nakitak ngamin adanda ni Malubat. I-charge ko kuma. Mudto yun ta cellphone ko. Manakibiyang. Ni, di ka agungot na. Intun sumaruno, di mo pakibiyangan ti saan mo ako kwa. Kas na ko nakitayan, i-charge ko kuma. Agrason ka pa ilang amin. Amok at yaday ti panunot mo. Ken maysa, ibagakken ka. Dinak mamaysaan. Anya ti masampol mo kanyak, Lorraine? Idi pa'y akayat ko nga ibaga daytoy ken kamanang. Anya day taya. Kayat ni Carl ti agdaton kanyak. Anya? Nabayagan na kulkulitin nak. Ngam saan ko apagan ano. Ta sana kasken ko na ti type ko. Nukas na. Pudno ti atap ko. Isumit lagayam akanayon amapan iti ayan nyo. Irason na pa'y ani-andi akabsat mo ti gagaran na. Awan ti sirsirbi ti lalaki akasken ko na manang. Sakit laang ti ulo. Ti awanan ba alalaki? No para kanyak. Tanawan yun ti kasya klase ti lalaki. Awanan ti pagbaliwan na dayjay manang. Da kayon tula ang ti kakaasi no ibantay yo ti bagiyo ken kuana. Agpudno ka man kanyak, Carl. Kasangsangpet ko laeng. Kasta man ti ipasungad mo. Pudno ka di tinaibagan ni Lorraine kanyak. Anya timbaganakan ka. Pudno ka di akayat mo ti agdaton kan kuana. Isu ka di ti makagapo. No apay akay kayat mo ti mapan iti ayan ni Andy agayem mo. Kayat mo laang amakita ni Lorraine, ha? No ibagaken ka awan. Anya ti maramidam, ha? Awan konsensyang, Carl. Anya ti lablaban mo, ha? Ha? Anay ko, ibatan na! Agyaman ako na itay may kayo na Loli. Kita man ti kasta alangam, Jinky. Kakaasi ti kasasaad ko, Nana. Ay, awan ti magandab mo iti lalaki akas ka ni Carl. Ay, awanan pagbaliwan day jay atao. Anya ti rumbang aramidek, Nana. Ay, panawa mo. Di mo man ibagan, akaasi ti ubeng no dumakkel nga awan amana. Ad-adda akaasi ti ubeng. No inaldaw amangag na ti panagap-apayo adwa. Nana. Ay, di ka man agbalin amartayr para lang iti lalaki. Ay, di mo ibantay ti bagim kan kuana. Di ka agbalin amaag. Nana. Awan tinasaya at amasak bayam. No agtultuloy pa'y laang nga ibantay mo ti bagim kan ni Carl. Awan respeto na iti marikriknam. Ti lalaki akas kan kuana. Rumbang laang apanawa. Gusto kayo, Nana. Anya ti kayat mo asawan. Awan ti pagbanagak no day di akar ti pakiasawaak. Kaasyak lang, Nanang. Ibagbagak tumot ngamin ken ka, idipay. Anya ngamin ayat ti imbaga ni Lorraine ken ka. Idi ka nupay akayat ni Carl ti agdatan kan kuana. Nukasta. Ni Lorraine ti makagapaw. No apay akanayon amapan ni Carl, iti ayan ni Ande. Nana. Ay na, talaga mat. Ha! Umay laang day di akal diti balay. Talaga makangag kanyak. Awan ser-serbida lalaki. Anya pa'y lang aramidam dito balay. Pangasim, Jinky. Ikan na kumapay ti may sagun daway. Di mo namnamaan ang mapasamak pa'y day takal.
Apay, saan nakaapagan ano ni Lorraine? Iso akayat mo manen tag subli kada kami iti anak na, ha? Sana pud no dayta. Di mo namnamaan nga dapay mapasamak akalay sa itinagbaetan ta. Nauma akon, Carl. Nauma akon! Nagturod kamatan nga imay pailaang dito'y balay me. Kayat ko kumamakadwa ti aginak, nana. Awan ti karbengam nga umay pailaang dito'y balay. Saan ka ang maikari apulos iti anak ko? Iso apang nga asim. Tadi mon riribukan pa'y dagiti agina. Jinky. Pumanaw kan! Ta mga noan niya pa'y ti maramid ko kan ka! Dear Mr. Longy. Anak, awan ka din tinamnama. Ama urnos yung nga agasawa ti bagbagiyo. Uray kasano ti ayat ko ama unos kami, no saanan at talaga akayat, awan ti maaramidak nanang. Ay, dagiti anak yo ti kaase ama piktaran iti panagsinayo. Anyarod nga eh. Kasla saan kay nga agsina, gapu iti kinasweet yu ide. Ang anya ngay tinapasamak. Talaga siguro akasta, nanang. Papanam, Tricia. Rumwarak, mama. Kasangay ti may sa akadalak ita. Awan ti rumwar. Anya? Nangag mo timbagak. Dito'y kalaang. Mama? Apay, saan mo anaawatan timbagak? Kunak, awan ti rumwar. Hello. Imawag ka anak mo kanyak. Apaya di mo pinalubusan na rumwar. Talagipulong pa'y gayam kan ka? Binaybay amlat ako man anapan iti papanan na. Dayta ka dila ang tiiyawag mo? Karen, saan ka kumangagbalin ana inget unay kadagiti ubing? No awanan ti sabali nga ibagam, putdekon ti saritaan ta. Kunak man no'y nayabam ni manang mo. Saan ka no amabisin, mama? Anya? Mangan tulat ta kanon. Kat no saan manen anangan itay aldaw, kasano kuma saan amabisin? Isumat ti kunana. Ang mga no agpaspasugnod laang dayta. Mama, Ala, bayam ditang agpasugnod. Anya ti kayat nasawan. Siyak nga inana, ti rumukmakan kwa na. Nalabos samet ti kinaingat mo kadagiti ubeng, anak ko. Husto laang nanang. Kasano nuga po iti araramidam kat agrebeldeda. Saan to ang mapasamak dayta nanang? Amok ang maawatan da no apay akastuya kadakwada. Naganus pa ilaang ti panunot da. Iso asaan mo ang maibaga. Nga iti amin akan nito kat maawatan da ka. Ay, basta nanang. Noan niya ti amok ahusto, kan pagsayaatan da, isungarod ti aramidan. Nanang, maladawak nga agawid ita, ada pa'y aramidak diti opisina. Iso ada kayo pa'y lang ti makamo kadagiti ubing. Umuna kay ton amangan, saan dakon nga urayan. Karen, nalipatam ka din no anya ita nga aldaw. Martes mo't nanang, apay aya. Ay, awanan. Talaga analipatam akasangay ita ni Edwin. Ha? Ay, wangag paiso. Ay, jak mo't na nalaglagip nanang. Apay, saan amabalin nga agawid ka amasapa? Saan nga ro, tada isamsambot ko a papeles. Saan abali day ta birthday ni Edwin? Mabalin tayong tumot a celebraran iti sabali nga aldaw. Mars, ada ibagkag. Anya day jay. Amom kadi, nakitak ni Patrick iti galman iti may sa fancy restaurant. Kat? At babaya ka duwana, nagpintas ka nag-sweet da. Ha? No kasta, talaga nga awanan paset ko iti puso na. Oh, di mo kunaan ngay ayatin pailaing ni Patrick aging gaita.
Dayta tinasakit a kinapudno, Mars. Sus, ay ayata malagayam nga maabay nga roda saan ka na nga rami diti wagas, tapno agsinublian kayo. Apay ngay nalayo matan ti cellphone mi, mama. Manipod ita, saan kayong nagaramat iti cellphone? Anya? Apay ngay, mama. Kasanupay ang makasarita mi ni papa no kasta nga alaan niyo ti cellphone mi. Manipod ita, saan kayon amapmapan wano sumursurot ka ni papayo? Nalawag? Ha? Ha? Ti anyaga po, mama. Saan yun nga amon, no anya ti makagapo? Basta tong pala nyo ti imbagak. Oras alabsingan dak, agsagana kayo kanya. Anak, saan samutan anain kalintagan dagiti ar-aramidam? Apay manen ayananang. Nagpulong kanyak dagiti anak mo. Apay ngay aparitam ida nga agsilpon. Kan yadayom ida iti amada. Gapo ta iso ti rumbang nanang. Karen. Ay basta nanang. Total, adan sa bali akadandan nana. Di agaramid damot iti bukod da nga anak. Anya. Wan nanang, kukwak lang dagiti anak ko. Mga ramid damot iti anak da, no kayat dati maadaan iti anak. Ni Patrick ti umawawag. Jaksong batan ti awanan bain alalaki. Naglalaingamon alalaki. Bay akman nga uray umasok ti agong ken lapayag na nga umawawag. Rabiin, apay ngay may ka? Naimbag, no saan nga agre-reject kadenden nam? Imayak gapot ajak makaid na. Apay ajak makontak ti oray maysa kada Edwin Contricia. Apay payla ko ma. Damagang pailang no apay. Anak ko ida. Awanan karbangam kadakwada, manipod na kidan naka iti sabali. Anya? Iso ano kayat mo ang makasarita, wano makadwa dagiti anak mo? Isinam day di babae. Agmauyong kakading Karen. Mauyong no mauyong. Ngam no di mo kayat, di agaramid kayo ti anak yo iti dayjay a babae. Ay, grabe ka, Mars. Inbagam ti kastay ti asawam? Wana, apay ko ma. Jacket din maitured. Nga maay na, Mars. Saan mo amalabdan ni Patrick no kaya't na makita wano makadua dagiti anak yo? Ngamin, mabalin na latay da sa rungkaran iti pagadalan da. Daytat di napadpadasan. Oho, among tupay nga rod. Kat adda ka matititrabahom. Ken maysa, apay ngamin nga ipaidam mo, kat anak naman nagijay. Di ka katimaasyan kadagiti anak mo? Araramidak laang ti amok arumbang, Mars. Ay na, Karen. Sana rumbang daytang araramidam. Ngamin, arig na araramada mo nagiti anak mo. Tapno laang matangel mo ni Patrick. Ne, nagbit kayong analpas anangan. Nabsog kamin, mama. Kat arig na rin namanan nyo laang tingkabil ko iti plato yo. Intan manang, ang mga namala daw ta. Wen ading. Nasapa pay laang. Anya pay ti oras. Sige, ituloy yo pa'y timangan. Awan ganas mi amangan, mama. Anya? Ala, mabit lang nga rod. Tamang isaganak iti meriendaan yun to. Saanan, mama? Adamat kantin, ije eskwelaan. Di akong magustuhan ti madmadlaw ko kadagiti anak ko, nanang. Taapay. Madlaw ko kasla da yung tiriknada kanyak nga inada. Mababalaw mo ka di ida. Ha? Mas daaw ka pa'y laang, no apay nga dayo tirik nadakan ka. Kat si kamot amis mo ti agar aramid iti wagas, tapno umadayo dakan ka. Nanang. Amok amawatam ti kayat ko asawan. Kat addakan kan, no itultuloy mo pa'y latikasta nga aramid mo. Apay, anala daw kayo ang nagawid, ha? Apay, nagklase kayo aging ga asimip ngat? Pasensya kayon, mama.
Sa dino tinapnapanan nyo adwa, ha? Nagbanding kami kada papa kan Tita Amelia, mama. Anya? Tanag ko na asumurot kayo kadakwada, ha? Dakas ka di, mama. Kat amami mo't tisimurutan mi. Nasumungbat ka pailaang? Di mo't ko nakasan kayo asumursurot iti amayo, no kas di nga umay na kayo alaan iti pagadalan nyo, ha? Sorry, mama. Nga mailiw kami kan ni papa. Talaga kiti asukir kayo ngagpadpada. Saan kayo adumdumngag iti sao? Ti awanan ba in alalaki? Payman taawagak na pagsasawak. Talaga buwisit na di alalaki. Nagbayag nakit din asong batan ti awag ko. Ay naad-ad-dala ang ama kapong tutak. Hello? Nasaya at tasinong bata mo't lang ti awag ko, buwisit ka? Apay ka? Apay tarupam! Saan ka di ngayong bagakkan kalipati mo nga danak mo kanyak? Saan ang nalaka na itang ipagbagam, Karen? Nalaka! Naglaka na kami pay alin ni ipat kan insukat iti sabali? Karen, please. Mamin, ano ka di apagsaritaan ta ti may papan iti dayta? Nabayagan analpas ti may papan ka data. Oh! Sikan amis mo tinang ibagaan alpastan! Nga rod, lipatan mo nga daanak mo kanyak! Kukwak lang ida! Panunutem man dagiti iwaywayat mo nga addang, anak ko. Ken amirisem, no maiparbeng dagiti isawsawang mo. Nanang, awan madi iti aramidag. Ipagarup mula ang nga awan madeh nga araramidem. Ngem kinapudno na, nagdakkel akam malih ti araramidem. Ay, basta nanang. Agasem dayta. Ipaidam mo pa'y amakadwa dagita anak mo ti amada, gapula ang iti bukod mo nga interes. Ha? Panagkunam ka de, katsublyan nakapay ni Patrick, iti kastang araramidam. Ad-adakit de nga umadayo, tirik nanakan ka. Apay nga dakat. Imaya, takayat kong ipakadakan kada in wind country siya. Rumwar kami. Anya? Sapay ko matapalubo sa mida. Karbangan damot ti agaliwaksay. Sige, Agyamanak, palubusak ida. Ngamjak kayat asabidungam ti panunot da. di ka matalagan. Jak to pulos aramiden na ita. Nasayaat. Nasaysayaatan nga adda nalawag asaritaan. Nagdiretso latanda Edwin kad Tricia iti sileda. Apaman anak kasangpot da. Kasla didak pa yan nakita nga da iti salas. Inakasarita ida. Amwak no anya ti imbagbaga ti amada. Grabe, manang. Nagado ti ginatgatang ni Tita Amelia para kadata. Wan nga ron. Nakasingsingpet pa'y kadata. Nga ro. Dituyak pa lang. Kuma? Denggak ti saritaan dagiti ang Kas kapsat. jaymat ni mama. Di ko namkit di. Di ko matita Amelia, tinagbalhin nga inata. Ha? Una yan. Rumwar tayo manan kada papa. Kan Tita Amelia indun Sabado. Na? Kumaa? Una yan. Nagsakitan adengkay. Anas asidagan tirik nada iti dayjay nga Amelia. Gam iti siya nga inada. Masaksakitanak. Gaputan na asidagan tirik na dagiti anak ko iti dayjay nga Amelia. Basol mo madlaang, Mars, Nalabas kan tumat nga men. basol ko kadi no inaramid ko lang ti amok arumbang. Ay na. Saan mo nga ikalintigan ang husto tinaramid mo, Karen? Tagdadadabid dot. Ay na. Makadal kan sanay. Mars, Ti aramid mi bumawi ka kadagiti anak mo. No kayat mo nga agsubli ti sigod, alin na nyo. Edwin, Tricia anak, agrubot kayo. Apay, mama. Adda pa panan tayo. Sa dino, mama? Intay agpasyar kan ag-shopping. Sorry, mama. Namadda papanan mi kada Tita Amelia. Anya?
Wan mama, umay na kami sukunan madamdaman ni papa. Mabalin mo't na ikansel yu ti nagtutulagan nyo. Tada tayo ti agkukuyog. Saan ka di? Kwa? Sorry, mama. Ngam kababain ka ni Tita Amelia. Wan mama, nalpasan anak kapagwan kami ka ni Tita Amelia. Daita, ti ibagbagak pa'y lakan ka ide. Anya ngay ita. Nagsakit kayam, nanang. Si kamot laam mismo, tinangaramid iti pakasaksak tam ita. Nanang. No dim ngagkala kuma, no saan kumaaday talabagim ti pinampanunot mo, di saan kumaakasta ita. Daita ti mag-anab ti tao asaan ngagpampanunot. Anya ti aramidak, nanang. Anya kumapay ngay. Agbalbaliw ka, Karen. Ikatamday ta akin naman naging bubukod mo. Mama, mabalin ka di ang makasarita da kayo? Apay ka di, anak. Edwin, ibagamon. Ha? Apay ngay asyak? Sikan na. Anya ka di, dayjay. Apay nga agpinatudon kayo pa'y laang amang ibaga. Kwa ngamin, mama. Anya? Ibagamon ngamin manang. Ibaga yun. Saan kayo maagbutan? Sa anak mat nga agungat? Kwa, mama. Kaya't may kumati mapanagnaed iti ayan ni papa. Ha? Kastangag paiso, mama. Apay? Anya ti imbagbaga dyan na laing nga amayo? Apay akayat dakon apanawan? Awan, mama. No ipagarupyo a pinadakas na kayo ni papa, saan apud no dayta? Apay nga ro da kayat da kapanawan, anak ko. Saan kamin anaragsak dito'y, mama? Iti din na ni papa, tinakariknaan mi iti pudpud no ang kinaragsak. Kan pamatag. Anya? Panawan dak nga inayo? Kat mapan kayo agnaed iti ayan ti amayo? Akadan nayo ti saan nyo akapkapin ano a tao? Nasingpot ni Tita Amelia, mama. Wan, mama. Pudno timbaga ni Edwin. Agpaiso asaan nga iso ti pudpudno nga inami. Ngam iso ti nangiparik na iti pamatag ti maysa nga ina. Asaan niyo amay paay kada kami. Dear Mr. Loudly. Mabayag ka kaditi panagawid mo iti lugar yo? Well, siguro. Makitan to no kasano. Anya nga tano makiumayak mo't. Anya, sana mabalin Ha? Apay akasla di mo kayat asumuro ta. Saan mo takasta? Ngam kasanon ti trabaho. Alangan matapanawam. Sabagay. Kan may sa, narinig ka ti signal igayan mi. Masapol nga ibirbirok ti cellphone, tapno adala ang signal na. Kasano nga rudan? Urayam lat na nasyak ti umawag kan ka. O sige nga rod. Ngam sigurado mo nga umawag ka Abay, awan mat ni Dani anang itulodkan ka. Nagawid iti probinsyada. Kasta? Isumat lagayam Wen, maikawak nga rod. Kailiw ko paikit din. Apay, mabayag ijay aya? Jaklam mo. Kuna namat at depende. Sana bali tadamat cellphone na pagkitaan niyo. Kumaa, ngam. Narigat ka no ti signal ijay lugar da. Anya? Dandanin makalawas tinapalabas. Manipod na gawid ni Dani. Ngam, awan mo tanti awag na. Padasak man kit di nga awagan. Tiyakon mauray nga iso ti umawag.
Barang no naira na nga adda iti banda nga adda signal. The subscriber cannot be reached. Awan Please try again later. Cannot be reached mat. Unay mat ngaminan a kinasulinak ti lugar da. Taawan ti signal. Oh, apay anak kami suot ka, Lilia. Ada problema? Ni Dani ah. Apay ni Dani. Di nakmatla awaganan. Kat saan aya nga imbaga nakin ka anarigat ti signal iti ayanda. Kasta nga rod. Kat urayam nga rod Angam, kaano pa'y jay panagawid na. Di naman lamot mairemedyo tapno makaawag. Ha, kasla di nakailiw. Wenno, amangan kit din no adda sa bali a babae nga inawidan na. Ay na, Lilia aya. Agub overthink ka manan. Naing bagman, tanalagip nakpay nga awagan. Kunak no nakalipat kan anaming pinsan. Gaputad da kaduan di ta sa bali a babae. Ha? Anya ka din dati nga ibagbagam. Awan ka duwak dito eh. Apay nga rod nga ita ka lang nga umawag. Pasensya ka. Alam kami nakakumikumak. Italangan at daanak iti gundaway. Sigurado ka? Uwan, anya ka lakit din na ya. Anyat amok ngay? Di ka kumagpanunod iti kasta. Si kalaan ti babae iti biyag ko. Laglagi pong kumakanayon na ita. Siguraduam laeng apod no day nga ibagbagam, Dani. Magagaran akon amang ipakaammo ko ni Dani nga agdadag sanak. Saan matlangan nga agsubli? Dandanin dua alawas na ijay. Awagak man kit di. Barang no agring ti cellphone na. Hello? Ha? Timak ti babae. Hello? Sino ka? Anya ti masapol mo iti asawa? Kasta, adda na asawa ni Dani. Ti ayop pa lalaki. Hello? Sorry. Wrong number gayam tinay-dial ko. Pasensya kayon, iti pa nagdisturbo. Inalilaw nak na dya, Dani. Diyak impagarup nga damat gayam ang asawa na. Awanan ba inday dya lalaki? Padasan na tiyag parang dito ita talaga pagsasawak. Anya ti rumbang nga ramida. Mitch. Anya pa'y kumangay. Isina mo na day dya babaero. Ngam kasanon to'y imatak iti saklot ko. Anya? Masikog ka? One Mitch. Ay, talaga bisit day dya lalaki. Amo na nga da asawa na. Ngam saan man lang anagan-anad. Ay no, adala ko ma dito ita. Masuruna ka talaga. Awan na nagkaitibain. At dapay laganas mo ang agpakita kanyak. Apayen, anya ti basol ko. Pasensya ka, no itaklangan na kasubli. Ado nga minti na si kaso. Pinagtaran ako. Apay ka di akasta ka. Hindi ka maawatan Agin didiam mo kapailang. Tikunam, jak maamuan nga dagayam asawam. Awanan kaitibain. Inalilaw nak. Kwa, kasano anamwak? Simple lang. Nakasarita ka mismo ti asawam iti cellphone. Kwa, pakawalan na ko man. Nuin limod ko ti kaadan asawak. Isumat lagayam asaan mo akayat nga agipusak iti ladawan ta. For privacy! Privacy kunkunam! Ngam gayam! Mabutang ka amabisto ti aramid mo!
Apay nga da ka manan. Di mo't imbagak asaan kan akayat amak kita pa'y. Please, Lilia. Saan ko mamatakas ta? Ay ayatan ka. Kat jaklakit di ka baala na mapukaw ka. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam. Pangasim. Tumakder ka dita. Di ka agparinto mang itisang wanak. Sa anak ka tumakdara. Aging adinak mapakawan. Kan di ka makikinaawatan kanyag. Tumakder ka dita, kunakmat. Sa anak a Diyos, tapno agparinto mang kaakasta. Ay na, agpampanunot ka kadi, Lilia. Tsaka mo, oray kas dyan nga inalilaw nak. Saan lata ang mapunas ti panagayat ko kan ko na? Danga kakit di usaram tautak mo, Lilia. Saan lang aday tapusom ti paganandaram. Mitch. Ala, Diyos ko, Lilia. Saan mo kumamatan anayunan ti basol mo? Amom lang arudan nga dasawa na. Agpakpakadang nga kapay laang. Tingamin may sapay apang panunutan. Kato'y si Kugo. Wow? Sure ka? Apang panunutam ti may papandita si Kugmo? Kasla saan? Tanupod nung agpampanunot ka kuma. Pinutid mo ti relasyon nyo iti dayjay a babaero. Diyak kaya't nga awan mabangunan ti anak ko nga ama. Iso nga umanugot ka, akabit for life? Ulitek manan Lilia. Pagandaram tautak mo. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no itaak lang nga nakaawin. Kaas iti Diyos, nakaradkad kami latamat, anak ko. Nasayat no kasta, nanang. Nilaringay? Nagpakada itay bigat, amapan iti balay ti kaadalan na nga agkasangay. Kasta ka di? Wen. Ang anyat orasan. Apay nga awan pa'y laang. Ay, baka inton madamdama, adan day jay. Imbagak mo't asaan nga agparparabi eh. Ang aguray ka, tay nakalaan di cellphone ko, taawagak. Bayan yun, nanang. Siya kunti mangawag kan kwa na. Uy, punakon ka. Si Kadyay nakitak ije paradaan edi kalman. Kumusta ka, Lilia? Kastoy, nasayat mo't lata. Sige, kumusta kan? Okay, Matt. Single lot, ha? Ha? Limukmag ka. Hiyang mo ti agnaad ijay syudad, Kwa? Mabali na kasta. Nga maibagay launay kan ka. Ad daan nagminar ti kinapintas mo. Sus, pasablugan nakmanan. Agpay so ti bagbagak. Adumanan ti taga dito'y ayan tayo, makayawan iti kinapintas mo. Ket, karamanak ditan. Ay, agtal na ka man, Miko. Itiram manan ti kinaangaw mo. Di ko ba't dyan asabat ko, Lilia? Naggapo ka di ditoy. Wala nang. Anya ti imay na inaramid ngay. Awan, imay nalakano pinanak, no siyak at talaga tinakita na iti kalman. Kat, naging inistorya kami, Ay, kastaya. Ang amom anak, madlaw ko akaslada pa naggusto na kan ka. Pagkunaan nyo mat, nanang? Basta, amok nga agayat kan ka ni Miko. Makita ka dagiti mata kan panagtigtignay na. Apay, no bilang. Saan mo ka di akayat ni Miko? Alan ni nanang. Kumpormi matanti bagbagayo. Ay, apay aya. Awan mo't dakas na, no bilang. Nang, agsubli ako ni syudad. Nay, nagbiit ka mo't anak ko. Sana bale, tanoad dantun gundaway, agawid akmanan. Trina? Apay manang? Saan abarkada ti into naram Agadal ka, anaimbag. Wan, manang. Saan mo asayangan dagiti araramatam? Ta saan mi apidpidutan lang kanina ng dagita?
Wan manang, di kay madanagan. Agyamanak, numaawatan nyo dagiti ibagbagak. Kat sapay lako ma, tadi na kampaayan ka ni nanang. Agadal kayo anaimbag ka ni manong mo alari. Trina. Dani, daytoy kumanti maudi nga isasarungkar mo kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Huston, isardeng tanti amin maipapan kadata. Anya? Saan? Jak manugot. Saan asikat ti agdesisyon? No di kat shock. Pangasim, Lilia. Saan ko mamatakas ta? Sorry, Danny. Ngam jak kayatan ti kastoy a set up ti relasyon. Lilia. Awanan ti adu angam. Basta Huston. Kat sapay la kumata irespetom dayta apangedeng ko. Sino nga tamot dayto nga umawag aya? Sapay baka turturog ako na. Hello? Sino daytoy? Hello, Lilia. Ni Miko daytoy. Si kamot gaya, Miko. Nakaawag ka man? Wen, inalang ka ni Larry ti cellphone number mo. Saan ka di ang makaistorbo? Saan mat? Tawan mat tantian aramidat. Mabalin na maala ti exact address mo dita syudad. Ha? Apay? Kahit ko lang ang maamuan. Ken anya ti amom. Ang mga numakapasyarak dita, kadagiti masungat ngal daw. Kwa? Oh, kaslasaan mo akayat nga ibaga kanyak Saan mat nga itikasta, Miko? Adapay gayam aramidak. Baliwan tantulangan ti agsarita. Ay, agyaman tay naramat mo matlaang dayta utek mo. Inam-amiris ko ngamin dagiti imbagbagam. Kat agyaman naklaunay, tanaka-amiris ka. Mitch, saan mabalin? Nga agnanayon kalatan akabit iti agnanayon. Nasakit. Kan narigat man. Ngam iso ti rumbang nga aramidak. Kat dayawan ka iti dayta pangedeng mo, Lilia. Laglagi pam, akanayon asaan nga umdas arasun ti anak yo, tapno agiste ka kankwana. Nabatan dadak kalabasol dayta. Agyamanak iti saan mo apan nagsarday apan ang bagbaga kanyak, Mitch. Awanan nyaman na. Amok analabas ti panagsasaok kan kano dadduma. Ngam wagas ko dayjay, tapno mariing ka iti kinapudno. Gaputan na patag ka, agayam ko. Di mat kunak asar dengan nakon. Saan ka kadi ang makaaw-awat? Jak kabaalan na mapukaw ka kunak mat. Anya? Kabaalak na isinat ti asawa, tapno makapagdan nata. Kat inton nagdanatan. Kat addamanen masapula masabali a babae. Panawan nakton, gapo iti dayta a babae. Saan? Jak to nagsapol iti sabali. Ikarit daytakin ka. Sorry. Ngam saan kan akayat. Ulitak. Nalpasan ti amin kadata. Iso asar dengan nakon. Si kamanan? Saan nagsardeng? Aging adi ka makisindublan kanyak. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam. Saan kan nga ay ayatan? Kan kang runaan iti amin. Addan ka ayan ayat ko. Anya? Saan ka mamati? Awan bibiyang kunod di ka mamati. Basta imbagak tagpaiso. Ani, asino ti kasarsaritam? Asino ka? Apay nga da ka diti pag-abangan ni Lilia. Iso ti ibagbagak anobyok. Nobyak ni Lily. Sika, asino ka? Ayop, aga-agaw. Anay ko, dinanog na kidin. Deto'y mat niya! Huston! Saan kayo kumangagin ng ran? Huston! Isardang yun, dayta!
apay la kumatad din akong riribukan pa'y. Apay, Lilia. Kunang man no ay ayatan nak. Idi dayta. Kan oray pa'y ay ayatan ka. Saan mo't lang ang mabalin? Ta siya asawa ka. Katsapay la kumatag panunot kamutan. Lipatan na kon. Kat ipamay samon ti panawon mo iti pamilya. Jak kabaalan. Kunam lang dayta. Kan amumot asaan ang maiparbang ti kayat mo. Sige. Pilitak ti bagik amang lipat kan ka. Agyaman aknukas na. Kat namnamak. Adi nakton riribukan pa iti kaano man. Kumusta kan, Lilia? Saan nakakadin aririribukan day di alalaki? Saanan? Manipod iti day dinaudi a panagsarita mi. Nasaya at nga rin kasta. Agyaman na kiti tulong mo, Miko. Awan ang yaman na. Basit lang nga ba nagdayjay? Basit kan ka. Ngamdakkal para kanyak. Isong agyaman hak. Basta, kanayon mo alaglagipan. No kasapulam ti tulong. Adda aklaang dito'y anak kasagana amang tulong kan ka. Manang, agring ka dita. Anyamatan. Disturbo ka, Trina. Hoy, Manang. Apay aya. Rumwar ka. Ada bisitam. Asino? Katrumwar ka ngamin tapno mamuam na asino. Sige, Trina. Ibagam, taaguray biit no asino manday ta. Adda ko maibagakan ka, Lilia. Anya day ta? Anya nga ta. No ipaypay sutan ti panagpamarang ta nga agayan ayat ta. Ha? Oy, Miko Anya tinaknakan mo? Naulaw kan samot tan at ngat aldaw. Seryoso ak, Lilia. Kinapudno na. Nabayagan nga agayatak kan ka. Adu pa'y ti saan mo nga amo maipapan kanyak, Miko. Diin inutom nga ibaga, tapno maamuak. Miko, sa anak ama ikarikan ka. Kan maysa, agdadagsenak. Saan aparikot kanyak dayta? Kay kayat ko pa'y kitdi taaddan ton anak ta. Anya? Huwan, Lilia. Ipatagkunto, kas nagtaod kanyak, dayta si kugmo. Diyakam mo, Miko. Ngamno ita. Sa anak pa'y anak kasagana asumrak manan, iti may sapay a relasyon.